الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دولي جماعة بسم الله مكة ومبقابن ومبقابن كياسي هذا إذا فؤينو يوتو في الصحابة جو ويتد خباب بن الأرد أري ها فينو كأنات نودم كدينا joni hiɗen fuɗɗitade ɓaawo naati ga diina ko honɗum hikki ɗon en yewtino wonnama haade ko jiyaɗo ko suddiɗo sohlunomo haade ko eley on suddiɗo ɗon o woni ko joom mecce haade ko bayillo kono wona piiji ɗin fof o tafata ko kaafaji o tafata haade mo ñeeñi fi muɗum jama on fof ko ɗum arata sooda kaafaji awa ko nder ɗum o yii tooñe e tampereji e soñdiaji ko woodi komo inni ɗum ɗo wata luttede ne ɓe ɗum ɗo sanso ñande go'o awa allah waɗi tawi ko e juuɗe nulaaɗon sallallah alih w sallam ɗin piiji ɗon iwata hara ko l'islam on ittira e ɓayde o yii ɗum tun o anndi ko goonga on ni o naati o jaɓi o wi ɗo lam yaktubu khabbabun islamahu an ahad فما لبث أن بلغ خبره أنمار فاستشاطت غضبا وتميزت غيظا وصهبت أخاها سباع بن عبد العزى ولحق بهما جماعة من فتيان خزاعة ومضوا جميعا إلى خباب فوجدوه منهمكا في عمله فأقبل عليه سباع وقال لقد بلغنا عنك نبأ لم نصدقه وبي غير خباب سلمي وسودالي ناتغول مكة كإسلام وولي جماعة عندي نبالي خبر مكة هيوتي أنمار جيدمو ɓayru o nani ɗum o huɓɓi yiite mana o huɓɓi seytane makko on wayi wa yiite huɓɓange o seytini ha seytane no wayi wasi ko pitilol yiite o seytini o noddi bandirawo makko wiyeteɗo Siba bun Abdul Uzza yoɓe yahu ka Ammar jokkitiɓe ɗon jama goo e sukaɓe Khuzaa e fof maɓɓe ɓe yehi ha ka Khabbab ɓe tawi himo uggini e golle makko himo jokki golle makko himo golla Siba ari ha hewtima o wi min nani fi maɗa habaru kono min hoolaki fa qala Khabbab wa ma huwa ko honɗum nana ɗon fi an فقال سباع يشاع أنك صبعت وتبيعت غلام بني هاشم نوي إيدي ونما يدي أجوكي أو سغتا بني هاشم أو سكا بني هاشم نكم محمد بن ويد صبع بمعنى كفر نوي كدي خرج iwgol e ko wonno yalta e mum few no inne kafara no inne kharaja saba on ɗo fa qala khabbabun fi hudu khabbabu jabori hoore doyi ma sabatu mi yaltali e komi jokkuno mi yeddali wa innama amantu billahi wahdahu la sharika lah ko Allah o goto mo ala kafediɗo ko ommi gomɗini wa nabathtu asnamakum mi terti ɗi sanamuji ɗi jokkuɗo wa shahidtu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh mi seedi mi jaɓi wondema o wiyeteɗo muhammad ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo makko ko ɗum ɗo jaabi
فما إن لامست كلمات خباب مسامع سباع ومن معه حتى انهالوا عليه ɗoyo hito makko ngon ɗi konngudi makko ɗo hewtuka noppi ɓeya ɓe nana ka ɗum waɗayno ɗon ɓe immi ɓe yani e makko in haalu alayhi ɓe yani e makko wa jaalu yadribunahu bi aydihim ɓe piiramo juuɗe makko ɗen wa yarkulunahu bi aqdamihim ɓe latiramo koyɗe maɓɓe ɗen wa yaqdifunahu bima yasluna ilayhi min almatariqi wa qita' alhadid ka suudu mbayla ɓe woni kala ka junngo maɓɓe hewti njandi foti ko marto foti ko njandi waalindi ɓe ƴetta ɗum ɗo fof ɓe feromo hatta hawa ila al ardi faqiyadal alwa'i wa dima'u tanzifu min ɓe piimo ɗo haa o yani o faɗɗa mana o hita ƴiƴanno ila e makko ɗo ko goɗɗo landodo kisan ko fi honɗum to wi la ilaha illallah muhammadu rasulullah fi honɗum o piyante enen ɗo fof no wiide la ilaha illallah goto ala piiɗe goto kanko no fi honɗum o wiwante la ilaha illallah muhammadu rasulullah o piye la ilaha illallah muhammadu rasulullah nden ñande hari no firi goɗɗum kono firi ko jokka ɗo fof mi tawta mi yalti e mum ko jokka ɗo kon fof ka saare ɗo mi sortiki e mum min mi iwi e mum haldi fottiji wonɗi gaaɗin gollodiraɗi wonɗi gaaɗin kala ko wonno ga ko min on mi tertike on andi hari riba no gollitirede kanko ngo sortike joni noon si yimɓe ɓen sortike gollitirgol riba marɓe jawle heɓirɓe jawle sabu riba ɓen ɓen ɗo jooɗota ko fanka ɓuuɗe e hin intérêt ji maɓɓe ɗin fuɗɗama ŋappitede wonnoɓe gollitirde ngeenaari ɓen ɗon men wonnoɓe gollitirde maccangako ɓen ɗon kadi wona noon wonnoɓe lamitorde diina kan ñaama jawle yimɓe ɓen kañum ko kañum hikki ka Allah ɓeɗo fof hande kadi mo ɓe maɓɓe nafahum mum ŋappitama ka kon nafahum ɗon ŋappita ɗon hande kadi o jooɗota ko o fanka ɗum ɗon feƴƴirani ummu ammar no andi habbabu si tawi tun o hoolaki ko o hooli kon o gomɗina ko o gomɗini kon hande kadi o ɗoftotako mo joni ko goɗɗo ɗoftinoɗo sorti darti inni ɗoftotako joni noon ɓayro dartaɗo on no mari doole be o hollamo wondema awa dartike mo a hanano dartade ko ɗum woni ko yiyaton ɗo habbabu bilal souhaybu ammar e ɓe makko yasir e ko nandi e sifa ɓe ɗo fof ko ɗum watno ɓe yana maɓɓe e piyeɓe sara fi makkata habaru ma jara bayna habbabin wa sayyidatihi sarayana annari fi lhashim mana ko waɗi kon hakkunde habbabu e jeyɗomo on ummu anmar habaru on yeehi sakiti e nder saare makka nden ɗo no andirɗa no yiite no sakitora e huuɗo yorko si yiite accidama e huuɗo yorgo ɗo yo innede ɓeriya hiñƴo hara yiite nge muutoyke awa ko noon kadi ko waɗano ɗon kon haray hewtoyay kala ka yimɓe ɓe woni fof fillondirede wa dahila nnasu min jara'ati habbab jama on fof ngalɗi moƴƴa ngal cuucal ngal habbabu mari ɗo إذ لم يكونوا قد سمعوا من قبل أن أحدا اتبع محمدا ووقف بين الناس يعلن إسلامه بمثل هذه الصراحة والتحدي هذه بنانالي أدو خباب وإنما قد ناتي كدين محمد وجوكي دين كان وإمي ودري إياسو جماعة أهول تبه إهوري نلاب إلي بوس إهوري مدرتي به هذه وطالي silmuɗo wo no jokki haaji mum no suuɗi wata gooto anndu kanko noon o silmi tun o woolani goɗɗo wa tazza shuyukhu qurayshin li amri habbab makko baaɓe quraysh ɓe fof dimbi
sabu ko Khabbab waɗi ɗo kam ɓe fof maɓɓe ɓe yeƴi ɓe fof maɓɓe ɓe mimmini fi ko Khabbab waɗi ɗo فما كان يخطر على بالهم أن قينا كقين أم عمار لا عشيرة له تحميه ولا عصبية عنده تمنعه وتؤويه تصل به الجرأة إلى أن يخرج على سلطانها ويجهر بسب آلهتها ويسفه دين آبائها وأجدادها وأيقنت أن هذا يوم له ما بعده moko baaɓe saare nden fof hawti hari arata e miijo maɓɓe la yahturu ala balim arata e miijo maɓɓe hay goɗɗo maɓɓe miijotako ko ɓuri e fanɗude wondema baylo e nder wayluɓe makka ɓen wona o baylo ummu ammar ɗo mo mara musidal ko hiwamo mo mara jama ko haɗanamo dandamo hewtay o suusay ha o fewta o jama ɗo o yalta e ley konngol maɓɓe kamɓe moko baɓe makka ɓe mo alaka ɓahi alaka tippi ɓe taƴƴinanoki on suusay yeddude ɓe kamɓe mawɓe makka ɓen e hooreɓe makka ɓen e laamiɓe makka ɓen mi sikkano e hoore ɗum kadi o woola dow o yenna allaji maɓɓe ɗin o yenna allaji maɓɓe ɗin o aybina diina ko baabiraɓe maɓɓe jokkuno kamɓe on kan ko ɓe yennete ko mettataɓe kono ko bab maɓɓe yennete ko ɗum ɗon no mettaɓe joni noon ko woni tasfih ko innugol on ko komojo on ko jofojo on ko ɗayɗo mo anda pus joni noon wiyede bamum no jaasi goto welata ɗum joni ɗum ɓayde hadi babiraɓe maɓɓe no rewde kaaƴe e leɗɗe diina kan ari inni kaaƴe nafata lordata leɗɗe nafata lordata ɓinni a joni ko mawɓe maɓɓe ɓe wona aybinede joni noon goɗɗo aybinta mawɓe maɓɓe ɓe tentinimo mara ɓaawo mum ko hiwa ɗum ɗum deƴƴire ni ɓe andi ɗo koko o waɗi ɗo koko fuɗɗi hande ɗo ɗum ɗo battinoye janngo nde ñalande fuɗɗinde ɗo goɗɗum waɗa ɓaawo mayre wa anna hada yawmun lahu ma ba'da nde ñalande nde fuɗɗinde ɗo koko o sinki ɗo ha ɓaawo ɗum ɗo goɗɗum waɗay walam yakun qurayshun ala khata'in fima tawaqqa'atu koko ɓe miiji ɗo ɓe faljade ɓe falja falaqad agrat jur'atu khabbabin kathiran min ashabihi bi an yu'linu islamahum cuucal ko khabbabu suusi ɗo waɗi ha ɗum suusini julɓe go'o kadi wonnoɓe suudude wondema naati ka diina ɓen kamɓe kadi yoɓe woolu ɓe ewno e kene wondema kamɓe kadi ɓe naati ka diina فطفقوا يصدعون بكلمة الحق واحدا بعد آخر معنى أنتم أنهم بفدي هند كدي فنين ده وندم بناتي كدينا أو دو باو أويا ثم أو دو فنين هو أقول كدي فنين ده هذي كو كان كو فدي بينها أو فدي كدو كو بني أو هند كدي نونو ميني تود تون يندو قط قونو يد من كأن كدي ناتي بعد نون وادي ko honɗum ɓe watta ijtama sadatu qurayshin inda alkaaba ko ɗon fotteteno ko ɗon kadi piiji ɓurɗi hittude ɗi yewtete ka kaaba ɗo ɓe mokobaɓe quraysh ɓen fotti ɗon no jeyano e maɓɓe wa ala ra'sihim hoorejo maɓɓe on abou sufyan ibnu harb wal walid ibnu al-mughira wa abou jahl ibnu hisham وتذاكروا في شأن محمد فرأوا أن أمره قد أخذ يزداد ويتفاقم يوما بعد يوم وساعة إثر ساعة بيدو لنتا بيدو أبو سفيان وليد بن المغيرة أبو جهل مكبا بيقو بجولي يوتي حقنا مبه في أو ويتيد محمد صلى الله عليه وسلم إكو عدي دوكو
ɓe tawi ko addi ɗo no ɓeydo tun ñande o ñande no yaara tun yeeso ñande o ñande no tiiɗa tun ñande o ñande wurin wona ñande o ñande ko saa'i be saa'i feƴƴuɗo fi nula ɗon no yaltotude e kene no tiiɗude fa azamu ala an yahsimu daa qabla istifhali ɓe haldi ɓe fotti ɓe inni ɗum ɗo ko nawnare tiiɗunde lorrayde joni noon ko waɗeten ko ittugol nawnare nden few ɗo e nde tiiɗude ɓe mana ko misal si cancer nangi goɗɗo e kollum koyngal makko ley ga ɓinna wa taƴen kollum kon kisan wata cancer on ƴaw ha ka busal si hewtide ka busal ɓinna wa taƴen ɗo e hewtude ka densere dow ga ko wona noon awa finulaɗon fen ɗo no fuɗɗi ka kollum ley ga ɓe haldi ɓe fotti yoɓe eto ɓe ɗannina ɗum ɗo e jenɗude ɓe fottani hon ɗum wa qarraru an tathiba kullu qabilatin ala man fiha min atba'ihi wa an tunakkila bihim hatta yartaddu an dinihim aw yamutu haldi ɓe fotti mo ɓe yo hootu ka musidal mum kala musidɗo mum naatuɗo ka diina yo musidal makko ngal tigi immo daro e piyamo soñjamo haa ɓe yalta ka diina ma ɓe maaya sabu sa piyanilan mettaylan min kadi simi piyanima mettete joni accu mo an on mi piyana hoore an kadi mi yaha piyana hoore ma mo ma on andi ko marɓe hakkille wa qad waqa ala siba ibni abdil uzza wa qawmihi ibu ta'dhibi khabbab ɓayri innama mo beeyo halfinama mo mu'um hande kadi siba ibnu abdul uzza ɗo hande kadi tawi joni ko kanko kippata fi khabbab honno hani wadde فكانوا إذا اشتدت الهاجرة وغدت أشعة الشمس تلهب الأرض إلهابا أخرجوه إلى بطحاء مكة ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه ضروء الحديد ومنعوا عنه الماء حتى إذا بلغ منه الجهد كل مبلغ أقبلوا عليه وقالوا ما تقول في محمد فيقول عبد الله ورسوله جاءنا بدين الهدى والحق ليخرجنا من الظلمات إلى النور كون بوداينو tumbere ñalorma ka nange ngen wuli ɗon tumbere ñalorma ko ɗum innete hajira tuma nange wuli moƴƴa tumbere ñalorma enen noon so yewtama ɗo fi nguleydi makka ko seeɗaɓe wawata famude mum ko nguleydi sattuni nde an tigi tigi a wata muññade a wata muññade few nguleydi ninani on tuma simsimɗe nange ngen ko arata kon no wawi wasi huɓɓina e leydi ne hakke makko leydi ndi wulata kaaƴe ɗen ko wulata kon sikke nange ngen huɓɓina woni joni kaaƴe ɗen si on saahi ɗon hewti ɓe ƴettamo ɓe naɓamo ha ka aynde ɓe ɓortamo coñci ɗin ɓe ƴetta dolekkaji jandi ɓe ɓornamo doleke jandi saahi ka ɗum wuli ɗon feende ɗo ɓe inna o yara tandiyan o tampa ha ka tampere hattata ɗon on tuma ɓe daramo ɓe tawa o gayni tampude feendo ɗo ɓe innamo ene ko honno wiɗa fi muhammadu o jaaboɓe ko jiyaɗo allah ko nulaɗo makko o ardani men e diina peewal e goonga yo o yaltin men e niɓe o naɓa men e annora ko ɗum o jaabotoɓe ɗum andi ɗo ke meɗen ɗo si tawi gujjo nanggama ma bonɗo nanggama fi yo wolu goonga on ma yoɓe wolu ko ɓe faala kon ko lettugol mo si o memama seeɗa to ina accemi woola aray ha e sa e woɓɓe woola qirɗi to inna ko min tigi waɗi harana kamɓe waɗi fiiti yo lette ɗen ɗuyto kono kanko o waɗali ɗum so o jaabike ɓe ɗum fa yusiunahu darban wa lakma thumma yaquluna lah wa ma taqulu fi llati wal uzza so o jaabike finula ɗon ɓe piyamo
ɓe lata ɓe dampa ɓe banto ala ko ɓe waɗatamo si neeɓi ɓenda ko honɗum wiiɗa fi ndu sanamuru wiyetendu laata e sanamuru wiyetendu uzzanu yani hari ko allaji maɓɓe tiiɗuɗi ɗinno o wiya sanamani asammani abkamani la yadurrani wala yanfa'ani wona allaɓe ɗiɗo de o wiyata ko sanamuji ɗiɗi pahiɗuɗi bobi ɗuɗi ɗi nanata ɗi wawlata sa ari a tori keɗi ɗi nanata sa landi keɗi ɗi jaɓotako ɗi nafata ɗi lorrata on tuma noon fa ya'tuna bilhijarati almahmiya wa yulsiqunaha bidahrihi wa yubqunaha alayhi hatta yasila duhnu katifayhi on tuma ɓe adda kaaƴe wulɗe ɓe hendoɗe ɓe takka ka ɓaawo makko ɓe accaɗe ɗon haa ɓanndu makko ndun suma fayru makko ndun ila suma ila eɗon anndi si goɗɗo no juɗude teewu eɗon anndi fayru ndun ko sintata kon ara e ɗannina ha yiite ngen hakke ma kankadi ko noon ɓe wanno ɓe mana ɓe juɗaynomo woni fii no faamiron ولم تكن أم عمار أقل قسوة على خباب من أخيها سباع فقد رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بدكانه ويكلمه فجن جنونها لما رأت هذه أم عمار جاسا بني كتومو ما بنيرا من سباع تلمك خباب كو وɗayno خباب كو هذه جاسا كو بنيرا مكو woni wadde kam e boneji hari kankadi mo wakkili moƴƴa ñande goo yi nulaaɗo sallallah alih w sallam no rewi ka nokku habbab ka o woni tafude ɗon o yeeya nulaaɗo hewti ɗon ɓe hewrimo ɓe yewti ɗon ha debbo on no sutti ɓayru o yii ɗum o feeti mone mana o moni ha mone on feƴƴiti وأخذت تجيء إلى خباب يوما بعد يوم إلى نيان ولك خباب فتأخذ حديدة محمية من كيره وتضعها على رأسه حتى يدخن رأسه ويغمى عليه دبون علينا تفتا دون كمبيرا يتن جندي ودك هاي دي وجه كوس يتن تكك هوري خباب جندي دين سورتا دون ودا تشوركي خباب فات بيتو ha o immo yaha ñandew wa huwa yad'u alayha wa ala akhiha kanko e ɓayde ɗum tiiɗi o huɗi ɓe da'a ala yani ko huɗugol da'a li ko du'anagol si arabo inni da'a fulanun li fulan haɗay ko o du'animo wa da'a fulanun ala fulanin haɗay o huɗumo joni noon kanko kadi ɓayde ɓe tampinimo o huɗi ɓe ولما أذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه بالهجرة إلى المدينة تهيأ خباب للخروج غير نولاد نيونا ني صحابة بن ودغ الهجرة بيار مدينة خباب هبلي في يهوكل كانكو كدي غير أنه لم يبارح مكة إلا بعد أن استجاب الله دعاءه على أم أنمار Allah yaltinalimo ka saare makka ha Allah hollimo wondemo o jaabinanimo ko o huɗi kon ummu ammar konno waɗi faqad usibat bi suda'in lam yusma bimithli alamihi qat ummu ammar muuso hoore nangimo wasifani muuseni hari fillaka fimo nanaka sako fille fimol فكانت تعوي من شدة الوجع كما تعوي الكلاب هذه أوتي هكذا نبارج لين هكذا wullu gongol no fanɗi hande kadi o watti hekkude no bareji ɗi hekkirta noon no bareji ɗin waɗirta hito noon hari ko noon woni waɗira hita wa qama abna'uha yastatibuna laha fi kulli makan
ɓiɓɓe makko ɓen immi dari ɗaɓɓangol mo lekki nokku wo nokku فقيل لهم إنه لا شفاء لها من أوجاعها إلا إذا ذهبت على كي رأسها بالنار wiɓe nde sifa nde nawnare ɗo lekki alanande si wona sunnugol lekki alanande sina sunnugol e fof ɗen andi sunnugol kadi ko ƴettugol honno e ndelan sottirgal ngal waɗa ka yiide seeɗa ha ngal ɗumanno waɗa ndoni waɗani nayaneɓe kono oɗo koɓe wulnu jannini ha ndi wojja cos ɓe ƴettani ɓe takka ka hoore ɓe jogo ɗon hari muuseni ko jannini sunnata kon sitta ɗum ɗon e ndi muusedi ko marno ko ka hoore فجعلت تكوي رأسها بالحديد المحوي فتلقى من أوجاع الكي ما ينسيها علامة الصداع واتي سنة نيمو هورندين جندي ولدي أتوا موسى دي كونا سنة دكون no yejjintindemo muusendi muuso hoore ko marno ko ewi defte go wonnema kabbabu tigi hari o arayno ɓe yamiramo yo ar o waɗa sunnaynoɗo mo on kanko kay joni yo ar o sunnanamo ذاق خباب في كنف الأنصار ɓayru o yehi madina في مكة أندر الإندوم ذاق خباب في كنف الأنصار في المدينة طعم الراحة التي هرم منها دهرا طويلا وقرت عينه بقرب نبيه صلوات الله وسلامه عليه دون أن يكدره مكدر أو يعكر صفوه معكر خباب بيرو هيوتي كمدينة ko ɗon Allah subhanahu wa ta'ala on meɗɗinimo ko wiyete kon ɓuttu ko ɗon o metti ko wiyete kon ɓuttu hari o soññike ko neeɓi daharan tawilan o soññike ko neeɓi non andi himo jeeya e attinoɓe ɓe natореgal islam no andi ɓe wiyen ɗo ko jeegaɓo jeegoɓen e wi noon defte gono wi ko noga e goyaɓo on andi ɗum ko adi nulaɗo natude daral argam ibn abil argam gila on tuma ha ka hijra ko fanɗi o ko fanɗi duuɓi sappo e tati ko ɓuri ɗurde kon ma sappo e goɗɗum e nder l'islam makko imo nder makka imo soñjade ha ñando yalti makkata himo soñja ɓayre o hewti madina Allah on mettinimo ko wiyete kon fowtere ɓernde makko nen ɓutti tawide joni mo are takko nulaɗo sallllahu alih wa sallam o jooɗo ɗon ha ɓe waynodira o hoota goto lannotako mo ko honto yanoɗa ko hombo yiiɗuɗa ko honɗum waɗɗa wa shahida ma annabi sallllahu alih wa sallam badran wa qatala tahta rayati badre o tawa waɗugol jihade on badre wonde nulaɗo waɗi jihade on badre وخرج معه إلى أهد فأقر الله عينه برؤية سباع بن عبد العزى أخي أم أنمار وهو يلقى مصرعه على يد أسد الله حمزة بن عبد المطلب ñande Uhud o yehi Allah hollimo weltinirimo yi'ugol Siba o aranoɗo lettamo Hamza no wara on ñande Uhud o yi'i ka Hamza wari on Ummu Ammar Allah yottanike mo on non hari no hoore makko nen no sunnede Siba Allah on warimo Allah ɓuttinani mo ɓernde jaabinani mo ko du'ino kam وامتدت به الحياة حتى أدرك خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشدين الأربعة وعاش في رعايتهم جليل القدر نبيه الذكر الله أكيم بالده wonde no laaɗo haa ɓe feƴƴini o wuuride e khulafa o rachidun en arba aboubacre wa omar wa ousmane wa ali o wuuride e ɓeeɗo fof haa ka feno khilafata ali o feƴƴini
ener qissaji koye sifete kon fi makko dakhala dhata yawmin ala umar ibn al-khattab fi khilafatih fa a'la umaru majlisahu wa balagha fi taqribihi wa qala lahu ma ahadun ahaqqa minka bi hadha al-majlisi ghayru Bilal. Yadde o arno ko Sayyidina Umar tawi ko kamɓe lonti, Sayyidina Umar ɓanni toni fi makko moƴƴa, andi joɗagol takko lanɗo on ma joɗagol onno wende lan yeeso lanɗo on ma an e lanɗo on photo julle towuɗe ma daɗɗuɗi e wotiri, ɗum ko teddinede wonande on waɗanaɗo ɗum. Sayyidina Umar noon hari kamɓe on ɓe hulata felore, haaju maɓɓe ala ko goɗɗo wolata. Adinoɓe ɓen ko ɓen adi toujours, attinoɓe natude ɓe ngal islam si ɓe ari ko kamɓe attoto innede joni ka audience yoɓe naatu. Islam ko ɓen kadi sakkitoto naadede si ɓe ari fi haaju ko Sayyidina Umar. Si naatama kadi mbatama ko kamɓe wonata ka sera, o inni on noddano on fof ɓe adi on ko ɗum waɗi si ɓe aɗoto on ɗo kadi onon nennuɗon ko ɗum waɗi si ɓe wonon ka yaasi habbo ɗon. O wi won ɗo hay goto handa o place ma, o place ɗo ɓurma si wona Bilal, ko Bilali tun mari haqqe argol wona ɗo hara mo mari on haqqe. ɗo yewtiri ɗo ni thumma sa'alahu an ashaddi ma laqiya min adha al-mushrikina fastahya an yujiba. Anni Khabbab yewtin ko ɓuri sattude ko heɓuɗa kon e juuɗe ɓe mushrikina en, lette ɓurɗe sattude ɗen ko ɓe lettuma kon feeno ɓe lettano ma, yewtan sifanin fi ɗum. O hersi wolande Sayyidina Umar, o hersi wolande ɓe. فلما ألح عليه أزاح رداءه عن ظهره فجفل عمر مما رأى وقال كيف صار ذلك. بير سيدنا عمر سنجي مها في ولامبه أنتم إتي دولك مكو ندو كباو وهولي بباو مكو. سيدنا عمر بير بيي بدنجي كو بيي دون كون دنجي ني بي في هن دوني كيف صار ذلك. فقال خباب أوقد المشركون لي حطبا حتى أصبح جمرا. وين يندقوا بجتنا لت بهبي هاوني جلبة ثم نزعوا عني ثيابي وجعلوا يجرونني عليه حتى سقط لحمي عن عظام ظهري ولم يطفئ النار إلا الماء الذي نز من جسدي. ويكو ودي يندقوا بهبنا لت هاوني جلبة ببرتران هذا بدنيلان هاكا هوري ييته بليبلان هوري ماجي ييته نgen sunni ñaami teewu angon ha hewti ƴeeɗen koko teewu angon ilayno kon ɓellere nden ko ƴiyayno kon ko ɗum ɗon ɗanninno yiite ngen. tawi nden ɓattatere ɗon no ɗon no waɗi gayka ka ɓanndu makko ga, ɓattatere nden ɗon sa yii nde a hulay, tewngon ko lanndano kam wawano artude, selluno ɗon ɓattatere nden kono waɗi gayka, ɓaawo makko ko no waɗi gayka. ko Allah tun jooɗotoɗa miijoɗa ha waɗi ha oɗo wuuri, ko Allah tun andi honno oɗo wuuriri ɓaawo ɗum ɗo. ɗon andi buyɗo si heɓi accident yiite naɓete ñawde ha kono si tawi yiite nge hewti nder ga kono si Allah subhanahu wa ta'ala no hoddiri o faaboto diina makko kan be o newna sifa ɗi piiji ɗo waɗa woɓɓe eto fi ɗanndingol diina kam ɓe ronka. Allah be waɗa sifa ɗin piiji ɗon, Allah waɗa sifa ɗin piiji ɗon go'o go'o ronkingol ayɓe diina kan ɗiɗɗiɗi teddingol
waɗino wakkilinoɓe waɗi ɗum ɗo ɓe ɗum ɗon feƴƴi ɓay ɗum ɗon feƴƴi Khabbab wuuri ihtana Khabbabun fi lchatri l akhiri min hayatihi bada faqre Allah okkurimo jawdi ka lannode gurdam makko mana gurdam makko sakkitoran ɗan tawi o heeɓi jawdi e ɓaawo basal no wa malaka ma lam yakun yahlumu bihi min aldahabi walfidda o heɓi ko hoyɗatano heɓugol kange e kaalisi ɓayru heɓi ɗum boyi gayra annahu tasarrafa fi malihi ala wajhin la yakturu bi bali ahad ɓayru heɓi jawdi ndi o waɗi goɗɗum ko goto miijotako o waɗi ko goɗɗo miijotako faqad wadaa darahimahu wa dananirahu fi mawdi'in min beytihi yarifuhu dhawu lhajati min alfuqarai walmasakin o ƴetti kange kalis ko mari kon fof o waɗi ɗon nokku go'o ka nder ka suudu makko ɗon ka galle makko ɗon ka yimɓe ɓen fof andi kange kaalisi no ɗa miskimɓe ɓe fof no andi kange no ɗon e kaalisi walam yasdudu alayhi ribatan ko hari ɗon andi ko sasahum o haɓɓali o acci ɗo udditi o haɓɓali walam yuhkim alayhi quflan o sokali fa kanu ya'tuna darahu wa ya'khuduna minhu ma yasha'una duna su'alin aw istidan ɓe rewayno ɗon bo ɓe naɓa jungo ƴetta yaha ɓe torotako ɓe ɗaɓɓata dungaye ɓe ara ɓe ƴetta ɓe feƴƴa wa ma dhalika faqad kana yakhsha an yuhasaba ala dhalika almal wa an yu'adhaba bisababi ɗum e wawde noon wondema mo akkidi jawdi ndin ga kene faalaɗo o yo ƴettu ɗum e ɗum mum hadi mo holi ha wata Allah nangitirmo ndi jawdi ko heɓi ka sakkitorum ɗo wata Allah on lettiroymo ndi jawdi ɗo haddatha jama'atun min ashabihi qalu yimɓe Khabbab ñande goo wi'uno dakhalna ala Khabbabin fi maradi mawtihi fa qal inna fi hadha almakani 80,000 dirham wallahi ma shadadtu alayha ribatan qattu wala mana'tu minhu sa'ilan qattu thumma baka on oyɗa guluji 80 dirham no ɗon mi haɓɓali ɗi haynde wotere woniri Allah ɗi haɓɓaka goɗɗo arari ɗon ƴetti min yo ɗuytuma yo accu mawato mimo ɗum e ɗum mum o wulli fa qalu lahu ma yubkik ko honɗum wullinayma fa qala abki li anna ashabi madaw wa lam yanalu min ujurihim fi hadihi dunya shay'a onni buy e ɗimmoɓe amen sahabaɓe goo ɓe yanganike diina kan ɓe ƴettali joddi ko ɓe yangani diina kan kon hay fuska aduna ɗo ko ɓe yangani Allah kon hay fusɓe heɓali joddi mum ka aduna ɗo wa annani baqitu faniltu min hadha almali ma akhafu an yakuna thawaban li tilka al'amal onni min Allah accilan ɗo ha mi heɓi ndi jawdi ko mi heɓi ɗo feeno ɗo tigi tigi miɗo huli ha wota taw ndi jawdi ɗo ko baraji ko Allah maranno lan konni ara ko ɗum ɗo woni baraji an ɗin mi yaha lakara mi tawa haare hunde ala to ولما لحق خباب بجوار ربه وقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قبره وقال غير فجني كتلن ليدي شام فجنري وبيكو كوفة هدنو كتون أدرنو قال نلا سيدنا علي فينا بعيوتة معركة صفين بريوي قبر تاي أن سراني بالي mana قبر كسو بلندي كو قبرهم بني بيني كو خباب بن الأرت بماكي رحم الله خبابا فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا إني الله يرلو خباب
o naatuno e diina himo rirɗi o feri himo ɗofti o wuuri himo wadde jihaadi Allah on le ɗawata hay gooto baraji golle makko moƴƴe ɗe taban ɗa qissa hakkude makko e Sayyidina Umar ɗo riwaya goo no woodi ɓayde Sayyidina Umar inni hay gooto hannda e o place ɓurma sina Bilal o inni o place miɗo hannde e makko ɓuri Bilal Sayyidina Umar maake fi honɗo wo Bilal feendo o lette tono hari no marno ko solnanamo min feendo mi lettete hari hay gooto solnantala no anndi Bilal Sayyidina Aboubacar arno solnanimo soodimo rinɗinimo o sorti e nder lette ɗe wonno ɗen e muɗum Khabbabu wi Sayyidina Umar awa min e nder Makka fo hari mi ala solnanowola ko ɗum waɗi Bilal ɓuraalila muññaade Bilal muññike moƴƴa o dartike moƴƴa kono Bilal ɓuraalila muññaade kanko hari mo mari ko solnanamo min mi ala ko solnanala fii ndi jawdi ndi o mari ɗo hiɗen janga suwaruji goo e nder suwaruji ko sahabaɓe waɗi kon haray koye jaɓu wondema ɗum ɗon ko feere neɗɗo bani adama wona sariya kono woni feere nden kanko ko ɗum ɗo o suɓi kono wona sariya on inni be mo be warra noon e jonni misalji sa e gonu mi inni Sayyidina Ousmane e Sayyidina Omar hari wona gurdam gotan ɓe wuuri ka hoɗo ka ñamete ka cuɗari Sayyidina Omar no mari dole ke goto himo walka ɓuri nokkeli 10 so seekiɓe walka mo seekiɓe walka ñamete ko ɓe ñamata ko goto ñamataka maɓɓe hay goto jiñata yagol ka Sayyidina Omar soƴƴarima hirande ko wona ñamede toon kon miskino ɓurɗo jasude e nder leydi ngo ñamata kon ko ɗum tawataka makko ma hoyte o tawa fus ala o jooɗo muñño conki ɗin ko walkaɗi ñamete on ko hoccitaɗo galle ɗen kono feƴƴiri o yoto feƴƴirno ko ni Sayyidina Omar wonirɗo sahabaɓe mbuy kadi a yiyay ɓe ƴetta koɓe marno ko fof ɓe okkitira ɓe jooɗo haɗa fus ala ɗum ɗo ko naɗɗo suɓani hoore mum o waɗani ɗum ɗo hoore makko wona sari o ñamiri Sayyidina Ousmane radiallahu anhu gila aɗo o naatude diina ko aaden galo jon jawdi jon jama o naati ka diina o woni kadi jon jawdi jon jama o laami kadi o woni jon jawdi jon jama ko wana noon kadi misal ngal hakkunde Sayyidina Aliya Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan Sayyidina Aliya ko kanko e Sayyidina Umar woni gooto fi aduna on ɓe yarlike fiw Sayyidina Aliya kanko wi o seeri aduna on cergal ngal yiltitatake e muɗum mo seeri ɓeygu mo laaɓi 3 andi hara ɓe waynodiri ka awo inni mi seerima e cergal ngal en yiitidata hande kadi sa jamfoto ko goɗɗo ko sa hoɗay ko goɗɗo ko sa ɗumannude ko goɗɗo ko na dow min on e waynodiri donc oɗo ko noon wawno si o laamike ko nanduɓe sifa makko tum wata wonde takko makko ko lutti ko wata wonde takko makko yo andu laamu toujours ko laamu haysi ko sifa ɓeɗo laami kono ko laamu Sayyidina Muawiya kanko wona noon
kanko kadi o jibina ko ɓi lanɗo o janɗi ko ɓiɗɗo lanɗo o naati ka diina ko ɓiɗɗo lanɗo o kanko kadi o laamoyi hannde ka kanko kadi toujours ko laamu ngon doole laamu ngon mana be doole laamu ngon yaltita ka o iwri wo no mbata ka o fokkiti wo no joƴƴe no ɗowtede ɗo si oɗo waɗiri ni jawdi makko nin o suɓi warrugol ni wona sare on yamirimo wata goɗɗo go kadi innuɗo joni kañum kadi waway ñentinde sifa ɗum ɗon wona sa e goto ɓe wuuri wona iman goto ɓe wuuri wona alhaali goto wona goɗɗum e jangguiɗo joni kono watana liila o acci jawdi nin ka sera on mbaaki haɓɓaaki ko honɗum tañinino ɗon onon tigi tigi siko min mi ari mi ƴetta e fof mi yaha ɓayde goto landata ko lan ko ɗum haqqille ɗe kono sa yimo ɓe no arde tawano ɗon ƴetta andi arɗo wo ko seeɗa woni ƴettude manan hari zamanu ngon no jaɓa sifa ɗum waɗa on saa'i ɗo par ce que wonnoɓe ɗon ɓen ne ñande hari sifa ɗum no waɗa e saa'i maɓɓe kono ɗum wata wadde feendo hannde wonnoɓe ɗon ɓen ɗum wawno wadde e saa'i maɓɓe o haɓɓaɗi ɗon ƴette ɗon ha ñande hewti ko fatata tawi guluji 60 no lutti ñande o feƴƴineno haade guluji 60 no lutti wona guluji 60 wonno ɗon de kono arnoɗo wo arnoɗo inna ɗum ɗo ko julɓe ɓe fof jeeyi yomi ƴettu beele ko mi wallitora hannde nomi feƴƴinira ñallal angal ko lutti ko wona mi haton jina e muɗum goto miijaki yo alɗir ndi jawdi ndi habbabu wallini ɗo ko maapi ɗon no arde inna yomi ƴettu ɗo komi feƴƴinira hannde o ƴetta ɗum noon o feƴƴa o yaha ko ɗum waɗi si ha tewde fewde o feƴƴinta guluji 60 no lutti koye andu on ɗon min janni feeno min jannayno min yeere mi yewtano qissa seeɗa ko ɗum ɗon mi hombiranta on hakkude torotoɗo e wudduɗo torotoɗo on ari tori o kaali o tori o wooli ha oyni o siwi rewranale mo ko alqur'ana mi heɓata goɗɗum e juuɗe makko oyni ene musidɗo oyni oyni feelo hannde ko honto ɓe wiyeteɓe alladina yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa ko honto ɓe woni fen ɗo ɓe yerlotonoɓe yaafo ƴetta ko jeeyi kon okka honto ɓe woni feendo hannde ɓen dhahabu ma alladina la yasaluna annasa ilhafa wo ɓe yehino ɓe yaadino e ɓe yimɓe yondiniɓe ɓe torota ko hay e goto okkoɓe fof ɓen ɓe yaadino e ɓe ɓe torota ko fiw hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh fi honno fi ɓawali makka ɗo nangama o yeyama ɗo wowi ɗo ni si rawno yewti fi so yiɗmoɗo non non lanni ara so andima ko man kamila lam yusalli juma ok si tawi goɗɗo juulali juma hitande nde fof mo juulde waktuji luttuɗi ɗin yo tuubo watta juulude ɓe landi ɗo goɗɗo juulali hitande o juulali juma joni noon haray koyo tuubo juula jumaje ɗe no question jiɗa lanni to juula o musidɓe julɓe o mo juulali ɗo hitande juma yo wakkilo joni o juula juma on o tuuba o rutto hara o noon o wo paali kadi hondinantelan yahugol juma on hettanagol juma on haray ɗen jonnude ɗo traditionnay ɓen langue français ɓe
Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie du récit concernant Khabbab ibn al-Arat. La dernière fois, on s'est arrêté au moment où il s'était reconverti à l'islam. Après sa reconversion à l'islam, Khabbab n'a pas gardé cela pour lui seul. Il a fait savoir à tout le monde qu'il s'est reconverti à l'islam. Quand sa maîtresse, Anmar, l'a appris, elle a plutôt délégué son frère Siba ainsi que certains jeunes qui sont allés le trouver. Et ils l'ont dit plutôt qu'ils ont appris qu'il s'est reconverti à l'islam. Il a confirmé cela et quand il l'a confirmé, ils se sont acharnés sur lui et l'ont battu. Ils l'ont fortement battu jusqu'à ce qu'il perde conscience. Et quand ce fait s'est passé, les gens étaient étonnés de lui, qu'il était la première personne à se reconvertir à l'islam et à faire savoir cela à tout le monde. Ensuite, les notables de Quraysh, lorsqu'ils ont aussi appris cette nouvelle, ils ont eu une inquiétude qui était celle du fait que beaucoup de jeunes allaient faire comme Khabbab qui a fait preuve de courage après sa reconversion à l'islam. Et donc, ils se sont réunis à la Kaaba et ont décidé que chacun d'entre eux allait retourner vers ses proches et toute personne qui se serait reconvertie à l'islam, ils allaient le châtier jusqu'à ce qu'il renonce à l'islam ou bien qu'il meure. Et ils se sont retournés, chacun allait le faire. Maintenant, revenant au cas de Khabbab, le frère de Anmar, qui était la maîtresse de Khabbab, est venu faire sa part du travail en châtiant, Khabbab. Le châtiment qu'elle lui faisait subir, c'était quoi? Lorsque le soleil était très ardent, il le prenait, il l'envoyait dans le désert, et le ôtait de ses vêtements, il lui habillait d'un vêtement à base de fer qui était très chaud, il lui habillait cela et lui privait d'eau. Donc il ne buvait pas, il restait sous le soleil jusqu'à ce qu'il soit complètement épuisé. Quand il est épuisé, il venait le trouver et lui demandait ce qu'il pensait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il répondait que c'est le serviteur et le messager d'Allah. Alors il continuait encore à le frapper. Puis il lui demandait qu'est-ce qu'il pense de Allah et Al-Uzza qui étaient des idoles qui étaient gardées à la Kaaba. Il répondait que ce ne sont que des idoles qui sont muettes, sourdes et muettes, donc qui n'avaient aucune utilité. Et quand il le disait, alors il prenait des cailloux très chauds qu'il mettait sur son dos, qu'il le brûlait jusqu'à ce que la graisse de son dos coule. Et c'est comme ça il est resté dans le châtiment. Et ensuite, il y a l'autre aussi, sa maîtresse, qui elle aussi avait sa part dans le châtiment qu'il subissait. Elle venait chaque jour à sa forge, elle le trouvait et prenait un morceau de fer qu'elle chauffait très bien et qu'elle mettait sur sa tête jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. C'est comme ça qu'elle le faisait chaque jour. Maintenant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé aux musulmans qui s'étaient reconvertis et qui souffraient à la Mecque d'émigrer pour aller à Médine, et il est parti. Maintenant, une petite parenthèse que j'ai sautée, lorsqu'il subissait les châtiments de Anmar et de Siba, il invoquait Dieu contre eux. Donc avant qu'il quitte la Mecque pour aller à Médine, Dieu avait exaucé l'un de ses vœux par rapport à Anmar. Elle a eu un mal de tête qui lui faisait énormément mal et ses enfants, les enfants de Anmar, ont cherché à la guérir longtemps, mais malheureusement ils n'ont pas eu de médicaments. Ceux qu'ils allaient voir finissaient par lui dire que pour alléger la souffrance qu'elle avait, il fallait qu'elle utilise le feu pour calmer la douleur de sa tête. Donc elle était obligée, elle aussi, de prendre, comme elle le faisait pour Khabbab, de prendre un morceau de fer, de le chauffer et de le mettre sur sa tête. Et ils disent dans cette histoire que la douleur qu'elle ressentait quand elle prenait ce morceau de fer chaud qu'elle mettait sur sa tête, c'était très léger par rapport à la douleur du mal de tête qu'elle avait. Maintenant, quand Khabbab a quitté la Mecque pour aller à Médine, c'est en ce moment qu'il a eu le répit. Parce que, comme Oussaz le disait tout à l'heure,
du début de sa souffrance jusqu'à ce qu'il parte à Médine, ça fait environ 13 ans qu'il souffrait. Donc, arrivé à Médine, c'était un moment de répit pour lui. Et en plus de cela, il avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à côté de lui, dont la compagnie lui calmait le cœur. Donc, arrivé là-bas, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé aux batailles de Badr et de Uhud. Et à la bataille de Uhud, Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était celui-là qui avait tué Siba, le frère qui le châtiait quand ils étaient à la Mecque. Après cela, il a vécu avec tous les khalifes du prophète de l'islam, plutôt de l'islam, radiyallahu anhum, allant de Abu Bakr jusqu'à Sayyidina Ali. Il a vécu avec eux tous et tous parlaient bien de Khabbab. Il y a une histoire qui a été contée dans la leçon d'aujourd'hui concernant Sayyidina Omar et Khabbab. Un jour, Khabbab est allé chez Sayyidina Omar, radiyallahu anhu. Il a rapproché de lui et lui a dit que personne d'autre n'était digne de la place à laquelle il était, sauf Bilal. Maintenant, dans les commentaires que Oustaz a fait, il a dit que dans un autre récit, Khabbab a dit à Sayyidina Omar que ce n'était pas le cas parce que lui, ce qu'il a enduré, il a enduré beaucoup par rapport à Bilal. Et en plus de cela, Bilal a eu quelqu'un qui pouvait venir intercéder pour lui pour qu'il sorte de ce châtiment, pendant que lui, il n'en a pas eu. Et il a souffert jusqu'à la fin. Donc lui, il considérait qu'il avait une place à côté de Sayyidina Omar plus méritante que celle de Sayyidina Bilal. Après tout cela, ils disent que, comment il s'appelle, Khabbab a vécu dans l'opulence. Il a eu de la richesse. Seulement, il ne l'a pas dépensé pour lui-même. La majeure partie de ce qu'il avait comme richesse, il l'avait gardé dans une partie de sa maison où les gens nécessiteux venaient chacun se servir selon ses besoins. Et dans un des commentaires que Oustaz a fait par rapport à cela, il a comparé ce temps-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à nos jours. Si cela arrivait, qu'on prenne par exemple un montant de 80 000 $ qu'on met quelque part dans une maison où tout le monde est au courant, la première personne qui viendrait, il prendrait toute cette fortune et partir avec. Donc il y a une différence entre notre période aujourd'hui par rapport à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a eu beaucoup d'autres commentaires derrière, mais je préfère m'arrêter là. Sallallahu alayhi wa sallam, wa baraka ala nabina Muhammad.